جبنا ما كادن آدنگ جواکه افدمو حمود ما يخوش بنرن هجا ام به هفتی دیسا لآمدنه اما ایرو شخلکه آمده بپرسن در حقی شر آنگو ایرشه لدجی خاکا هرما کردستانی جهلا ترکیه و حتی دست بکرن چت فکره ورن ام ایرو کال خلکه آمده گودارو تماشا بکن در حق شر دا ایرشان دا ایرش بتایبتی لسر هرمن سیویلو کردان چت فکرن برنامه دست بید که بینرین هجا لسر تایبتی باشور کردستان هرما کردستان شرک د قوم ایرش تنکرین ترکیه بمباران دکه ون ایرشن سر آخا هرما کردستان چواد بینن میزه 2013 ده برز Öcalango برا Mesut Barzani به kongre başkanı Kurdwerin cemhev go برا مام جلازی تمثیل بکه مزی تمثیل بکه و برا مسعود بارزانی و کنگره başkanı برا کردوارن جمهب برا اردوی خو چکن برا سیاست خو چکن برا کردستان و یک چما نه bu çünkü tızani 7 sal Türkiye inkar kiriye İran inkar kiriye Kurda inkar kiriye Suriye inkar dike ana Türkiye içi bidete ana vaktu velatete tünebe şehidin Emir Gazi Muhammed beje ya vaktu velatete tünebe Kürdistan'e be tünebe te perapeçip ki te koltuk peçip ki velatete tünebe yani emde bejin bira gelli Kürt verim cemhev bira kongre ulusal kongre çekin bira Brez Öcalan ziyazat ve bira Mesut Barzani ziyazat ve bira tamamen Kürdistan'ı azat ve peki tu sevkiyata leşkeri Türkiye kudüçel ve dere noktaya leşkeri datine çavad bini ev işgale Kürdistan'ı işgal dike velat emek Kürdistan'ı işgal dike meze jboy hatire Şeyh Siyit jboy hatire Gazi Muhammed jboy hatire Şeyh Abdüsselam jboy hatire İmam Celal jboy Brez Öcalan geldi Kürt jboy hatire ona gere kongre xunam netevi çepke gere vereceğim hev Kürdistan emeye Kürdistan işgal nabe Cigerxunzi eva gotiye Yılmaz Güneyzi eva gotiye Şeyh Abdüsselam eva gotiye Seyit Rıza eva gotiye İmam Celal eva gotiye Brez Öcalan eva gotiye Kürdistan emeye velat emeye yav yani em kabul nakın bira PKK KDP bira yek itibin yek bira lehev nakın yani Kürdistan velat emeye pır zengine vaktu velat eme hebe peremizi hebe onuremizi hebe em Kürdistan'ı dixwazin em şer naxwazin gelek daxwani ten dayın odvan daxwanda jî tê xuya kirin ku dibêjin hikûmeta Iraqê û PDK rêj Tirkiye re vedike tizanî 5 sal şer heye ji bo azadiya Kürdistanê Brez Öcalan 5 salê xwe daye Mam Celal Emirê xwe daye yani gerek Kürt werin cem hev gerek Brez Barzani here cem PKK gerek her cem yeneki Irak u Türkiye u Suriye nah çünkü Kürdistan işgal diken em şer kabul nakin em azadiya Kürdistan'ı dixwazin ez kimlika xwe dixwazin Kürdistan'ı dixwazin şer nah azadi Türkiye li dijî Herêma Kurdistanê axa Herêma Kurdistanê şerekî berfireh daye dest pê kirin û êriş tên kirin xelkê sivîl jî jiyana xwedestê gund tên vala kirin û van êrişê li ser Herêma Kurdistanê çawa dibînin em van hêrîşa reqne dikin ev hêrîş ne tişkî rast e ji bo gel ji bo helqê sivîl û ji bo malbatan em berî jî ji bo zarokan ji bo jinan tişkî ne rast e em biya reqne dikin em qebûl nakin şer ji heta na xêrawî ji kesek dewletê ra ji kesekî ra tune ye şer gava meriv şer bike ew welat her derê bibe tiştek cuda tune ye xirabûne paş vegerandın geri dönüşüme dair hiçbir şey yoktur xirabûne peki dışarıda onzanın yani dar dışavutin, ard dışavutin, çiya dışavutin, hayvan dışavutin bu veç dibêjin ev şer di heman demê de jî zarar nade ekolojiyê, xwezayê û heywanan mêze şer bi destê insana dibe ne wisa virda en dibêje ya en ê bêgunê wî tune bi en masûm darin devîne û heywan bêzimanin gere em li wa xwedî derkevin
و اول ام گاوا شر بکن اویا به استگا انسان دبه لبل حیوان تشکی آوا kesinlikle حق نکن ذاتی سری ده insan zaten kabul nake ama hayvanı dar kesinlikle kabul nake efşer dem ev dibe ekoloji xira dibe depremeji çe bibe çünkü bombe gava davejin dibine arde da listkandın dibe paşi çi dibe deprem vesaire tişti ava dibe şer hiç hemmu havida ne başe u em şerji naxwazin em dibêjin bira aşîtî be bira gelî yek be û bira kes nemre. Şerê wan tim li ser me yî, tim qarşıma didin. Yani pişta xwe didine Ereb ama pişta xwe nadine Kurda. Tim li Ereba îna dikin ama li Kurda îna nakin. Hewle ku yani hinekî ji me re rê vekin, hinekî ji me re destek bin, hinekî ji me re hinda me bin hem van memleketa, hem van xelqa, hem Iraq, hem Kurdistan wê teva hev şabû. Hema nakine. Tim li ji me ev dibine, tim piş me da me dixilîne. Pêşî erê divê dûra divê na hanîn min negotiye. Tim şorê xwe dixiye, na em xapandin, na em çi bikin. Yani bi van re nawe. Heqê van tim ji me re heqsizî ye. Bê heqsizî tiştekî van tune. Hem maddî, hem manevî. Yani ma tenê were xelkê vira jî nawe. Bê sefaletê çî me heye na. Yani şer zararê dide we û em bêjin maddiyeta we. Hem maddiyat ama hem xelkê me yani tiştek na güvenca me tune ku zarî me yani na 5 salî şivat ki çi dobin em nizanin. Sedema vê çi ye gorî te sedema vê ku ev temînata we tune ev temîn bûna we guvena we tune çi ye? Têr nawine vana. Hînko bixon tiştek ji me da nehîştin. Binê perê me 20 qat deger qeyb kiriye. Va hindik ya. Em Henekî suciveyekî jî ne şerin polîtikayê şerin? ya politikê şerriye, politikayê dış ilişkilere yani mesela Dışişleri Bakanı da pêşî Davutoğlu û çi helî kir. Dura Mevlût bû çi to kir. Yani her yek lîskandin tiştek ji me da nehîşt. Na diyer ki Esad ra şora bikim. Salekî ber nehate digo qatil Esad. Naşt diye eski evzara şora bikim em ki ev birlikê bikin. Zaten hînko teva xelkê Erebî tekire hiç nav men binê em li hiç urfê em nikanin bigerin. Her urfê bê Suriyeliya kestirine. Yani goş hatta ki der yani. Em nikane insanî xwe têr bikin em insanî wan jî têr dikin. Êva çi to diye em her ku derî em feqîr dibin. Her ku derî em feqîr dibin. Yani Ew perê şer ku ji we re bihata veqetandin wê henekî rewşa we baştir nebûwa? Wê hîn rimbiya. Çünkü va memleketa Mezopotamya kesek li vir birçînan re nemiriye hema vana têr nawine yani. Têr nawine. Va pera deriye kî deriye? Em litrek benzîn dikirine 46 milyona, 26 milyon deriye devletê re, 20 milyon ji me re yani perê evê diye benzînê diye. Va 26 milyon deriye kî deriye? Ne heyfa ve insaniye. Em litreki Erebî xwe re tişkine, litrekî de ji te re tişkine. Va heqa. Zulme van. Cagarek millet fakir û îfad xwe cagarek 20 milyon bû bir heftê milyon ya ne heyfa insan ya. Ne heyfa gencê nihaye. Yani tiştek ji me da nehîşt. Divê yaşama sevincimizi bitirdi yani ha. Yani xwedê çê bike. İnşallah tez zamanda em ê lê xelas bin ama em ê bûnin newnin em nizan. İnşallah em ê bûnin. Yola ne başladı beni mesela ne gerek ki millet olarak tevcih ve ki koy dere. Yani ne be ve mesela çoğal karşı devlete dine isyan dikinu öketkin gava kote mesela teser kurdi ya te ki me fark divinin. Yani men ne insan divinin vaka kotşki. Hoviti divinin. Ne başı divinin meda. Her tişt meda divinin. Meda her tişt hakkin. Vaj millete ve her tişti de قولي أكو خو تشيتكن قولي دي خو تشيتكن ولا از شر حزناكم وعلي شر زيننم از بيا بيزم اما او تشتكي شونا ويدري شركات يواندك وعلي واندك o ve tüşteciydik mala berzani bu خويا Mala berzani çima reddedin beyeki? O işgaliye başka tişkinin az biyacı biz gişi kurbana gerilav Vallahi 5 sala şuar nura şeraya. Yani ilo 5 sala ev Türkiye'de ev şer devam dike yani deme. Ya ilo
آشتی چه نبوده آشتی کی آزادی کی چه نبوده دخوازم و گل جهان دی سانکی و شری نابینه دخوازم کی و جهان گل جهان همی نمی گل کرد و ترک و عرب و همی آشتی کی و آزادی کی مردم بینن به ارتا دوغی بیشن ام کردستانه باشه ولی داخلی هم اوه دنیا نبینه کرد شما تب نبینن کرد یک نابن یک ببانه شوخه اوا برکی اوا مشابه شره برکی او خان ناجوتانه شر کل ترکیه لوی در دای دست بکرن چقدر مشروعیه روایه ولا يعني إلى دولتية بيا شو بيجي أرتخ وانا بيجي تين من دخن أدي لوان دخن بيا ينتما إلى حكمتي يعني قال بل رانبه بالرابع قرر بالرابع يا بيا قبول لك يعني بيرديكو آشیتی که مدن گله جهان همی گله به کردستان دا بخوادن به ارتادو آشیتی کی آزادی کی مدن وره با همی گله ترک و عرب و کرد و همیا هم داخوادی هم هوا زوی که یعنی گلک شرمزار کموتش کی باش نه یعنی که مثلا ام بیشن که تمام که چیشی لور باشوری کردستان یک داره کردستان وارد که هذه كردستان شو لوي وساكر شو سوريا جي وساكر عيني ها سوريا يعني صادجة أو ننا صادجة جي كرد الوينة جي كردا وتكا جي كردا تارو مارتكا خراتكا وان تالانتكا الفرد مثلا بلدية بون بلدية الفيدري بون قايمة بتصرفان بلدية بتوني فان بلدية تالان كريا فان بلدية حتى 20 سال دنيجين كارن في بورجي ودميش بكن باشه انها تقولت يا ام بنا مقدور الشر ام جوده خود دركت نات ان حال باشي كردستان جي گله گوند هاتنا والا كرن عيني كبونه من روشا گله گوند شو تانتنا گله گوند او كرنا ها من هنا قواني تلفزيون شركه تو مسعود برزاني چي بغداد چي وي دري گوتيا كو اوانا مثلا ايدنات كن او ناك تركيا نه يعني اشتاكو تركيا دكه نسوجه شر تركيا تمامي سوجي تركيا zaten سوجي تمامي وي چدكه تمامي ويل سر كشتنا كردان دياره ايش لا بيجي كنو كردي وي تمامي سر اوا كردايه ابن سوجه سوجه كي مزنه يكو كجرا دنجي هناك ويلو ميرق للسريه يجي هو مثلا بارتيا دنيا سري بار مش ده امغليا تشكيدا امغليا ناده امغليا بزوري هر يرو باش مثلا يرو هر ملات وكيلي كي شقا معاش دغري هر ملات وكيلي كي 100 مليار معاش دغري باشه بريكو الشر نتشش خلكيرا ولا وتشواب به بريكو ذاته وي بريكو الشر نرى وندفان ملات وكيليا وندفان بروقات غير بروقات كي مثلا تريون كي مثلا براد جرين 400 500 مليار براد جرين تريون كي براد جرين كنا دوام بدا في خلق مقدور في خلق مقدور نوبه هر كسي جيش ماوي هم تشتوي ببشخو ايتو في فيا طالان كو دا مروي خو دا اوي خو ذاتا شقاره عرضيه دهره خواري يعني تشد كن يكرتي وشي هي لسر كردايا ايش طبيعي يعني لسر كرمانيا ها يعني انا كنت عارف اوي توزكا يتقارينا انا الفي دري الدنيا خرابه تقابل بيجي اسكردم دعوه قضيه تقبلنا كديس تقبلنا ما كنت تشد كيت سربستي اما قابل صراحه وقتها كرديه كنت اقول اسكردم كسن ويا قبولنا كديس قبولنا شرع باشور گردای گل باشوره گردای پدکه قدپه خود چی بکه پدکه دوره خوازه رولکی نابرا خو دولت ترکه yani bu aboriye bu ki خو زیاده ترکه ne çıkar rast bini ne mümkün zaten ne dişteki rastı ve poşmancı bibin jivi kahvati poşmancı bin paşmenaçın. Peki iro hişyari tenkrin luana sad ve une poşman bibin ku hişyari iro ber çavane gnes sbero ew derhamu ket kontrola Türkiye ve çavab zaten vi ku bizan bin xonaxna bi şerri xonaxna bi leska Türkiye iro gaber lima bi evkedikin sbe ve luancibkin zaten alan ejboni me tanktikin u xonizike wantkin ve wanji sbe hani bir işte luancibkin ve piştgiri ve devleta Irak'a basıydı ve bejin ama wanji hole elden çaval Suriyetke çava
Türkiye, Kurde Türkiye ve Svelvan jibke, İran jibke. Valla veriş de yani 6 sal verişi devam dike. Levi en zahmeti ser Kurdistan'da da sivil dibinin. Yani evşer ne şer sivil anı. Yalnız gav şer çerde be navda sivil zidarın, navda şervan zidarın. Yani madem dışarı ki ara şer yok sarı çiğa çeke. Yani navda sivil anda ne ki? Hem de van tişan nacibinin ya van tişan ne tişke hoşun sonuçta van millet ameye ne millet ame bozi millet Arabi bozi Farsi bozi ve şerki kreje ne şerki pakışa led navda zaruk zidarın dayık zidarın yaşlı mezidarın ev şer ne ki şerki başa hem tuhazın ki dünyada bir şerebe kadının yani azadi çedbe ki barışı çedbe barışı çedbe çena mesela şer bir sivil arana be şervan aradı be peki baş şervan ceku dbeji ya ev devene ku tem babaran kirin ce sivilane peki dar u devi u amejin çajit şawtin ma evji çıkas meşruye rast ne meşruye le iro le ali batiye le ali bajarı batiye Türkiye Agri ke ve nava ormiyan ki debe ciger amet şavte. Ciger se evzi cigera gelaye. Yani dinava van ormiyanan da caluzi yani. Eva caluzi yani sonuçta evzi divi şereda şavtin. İro civa de roj 15 roj beresi de çınareda mesela agır peket hem sivileme hem lvedere hayvanzi caluzi lvedere ekbun yani evşer ne zarardı da sivilan teni hem de da calu hem de da ormiyane yani evyazi ne tişki başı fazla veji bipırsın hükümetta Irak'ı o hükümetta Herma Kürdistan'a ango mala berzaniyan çıma reddedin bir şerri valla dvede azi şaştıkım yani bir şerri çıma tinet kınava deriyor İro şer ne şerri veye un gel gelike çıma un alikariya terktikin ya alikariya alidinedik un karın bir seferden beben ki am kabul nakin ya bir şerri ne şerri mi ya çıma tinet nava Ardeme da bir şerri çetkin. Dünyada hem sivilimin katıldı ben hem insan hem hayvan hem ormiyana mı katıldı be. Yani gera hem Bajara Irak'ı hem Kürdistan'ı Barzani Taliban'ı Malbatıvan gera bir kabul nekin. Le ana siyasal alivan dıkhiyaye valla viyazı kabul nakin fiyanet ki başa ne iro çavan Bajara Filistin'i bir şer çed bu katliam ise iro Kürdistan'a heremiydi. Çi şer çed bu evzi katliamı. Fark ne kadar? İnsan lükudere bimre insane. Ya insan hayvanı van tane hayvanı ne? Meci hayvanı. Evzi canlıya. Yani ev ormiyan lever daragavat şavti deben ciger ama şavti. Le Kürdistan'a bir şavti ne ciger avan şavti. Evi ciger atabayı. Yani herem Kürdistan'a tabiye ki ya Türkiye zitiye ki. İrolve daragava ormiyan ki şavti ciger avan şavti ise lever darazi aynı. Sonuçta o insana lever dara jvi ormiyanı fayda. Qadan amnetawi, Rekstin amnetawi, devletin Avrupa'yı leber bir şerri rane bin. Valla ne bavarım çünkü evzi menfaata xwe dikin. İro menfaata Avrupa'yı demek ki ser gele Kürt'ine. İro gele Kürt yani dana destevan evzi ki Arap zitin gele Kürt dajbinin. İro gele Türk ziyava dikin. Yani evi hatta ki rahati destevan da bu Kürdan dikişine berxwe. Le ana zahmetiye deste Kürdan da er adam ekavazi menfaatavazi Kürdan da ne maye. Jibanavi evzi bedeng diminin. Yani bazı tişkinde xoşa qada insan hakları dikin. Le insan hakları tani le Avrupa'yı tane. İnsanla herci insana.
ایرو لکردستان انسان کی دمره سه گرا بدنگ نمینه yani ایرو چاوا فلسطین زیاوا بدنگ دمینه سه aynı şekilde Kürdistan'ı bedeng demine hem ne kabul nakım atıştı ama falan ne işte insaniye. Ya amaca bir sezoni çiğ debil Rojava'yı özellikle herhalde elbette ki çiğ be şu bir Erdoğan derken de o yok haberde golü teröristan tabii Kürdistan bir teröristan kurulacak ama müdahale ederken elbette noyla kırmızı bir koyuş ki o hatta böyle bombana wana her çeşit doğru sersereme أوادو شو أمريكا شو أجناتو بالغير دبي ورن دستك بدن من الترور أبقى الترور كنا يعني الترور كرماج قديم يعني هدف هو يعني بيزون كرماج جغرافيا ورتا جغرافيا تفسير مش بكم استبكم بين الدست وتب حكومات بكم دست خو تشتكوا الباشوج تخوازه بك هرما كردستان تخوازه حاكميت تقبل دست خو طبيعي حاكميات أو برزاني ونفس شيء برزان شيء نرشيفان برزاني شيء برزانية شو يارم النوم ما دامه ووجد دستگاه نادوان رید دوان آن جوینا بنا که اردوغان قرب که ما توپرام مپراغا اوجد مرا خوانتی اوش خو ان قلش ان خوازی او برزانی نشرب برزانی از چه نویلو نوی چی بون نشرب برزانیه جوینا بنا ولا ترکیان که بود تشکیزی بکرنا اگر کرمانجی اگر امزی بوی عاقلی هرن امدنگ اونا کن اول دیجی خدا ام اول اکبن تاید به امدنگ اونا که ام هرن اف یک و یک ولا سونیا من نخواشه یا می بن یک یا می تبقى نورتلا هذا فوزي أوه دبي جاي كأس كرمانج بقدينم كرمانج جاي كي تحق صعيبة تنبا يورنجي ما يوصل كرنا بايرغي ما يوصل كرنا زمان ما يوصل كرنا هر تشت ما يوصل كرنا يعني ارتقنا بس تجبو قانون البيغما ما بس نوقع خون رجيا أوقع إنسان تنكشتن أوقع عسكر تنكشتن أوقع جليلات تنكشتن أوقع جنداشيات دا بس ندان دعوة شد كن يعني والله نظام مملكة ما زوجتكنا يك دنيو هناك يك دنيو خزيب كده يا الله جزاوي يا الله جزاوي يا تي هايو بكي يا تي كبي حبسي أوه لو كي واسم به بپرسم يعني الباشوری کردستان گله گند بصدان گند هاتنه والا کرن و هر روز روی داره بمباران تکرن سیویل جانا سیویل تعلقه دایت و چواد بینی والله بيا شاب نكابيا تشكي باش نلاقي والله حتى يبرز باش خوای بالجوان لنا حتى يبر هلیکوپتر اوچا حتى بي بمباران میشکن گندا والا کرنه ای ویشکنجا کرنه ایگوان سرگون کرنه يعني تشكي باشنا ولا جاك كرمازي اما اول جي خدت تفاندي نبن جالك ارتو بس برا بالسربيان كواسيل كلام يشكن يا بس يا انا جبر تشغره يعني ها انا ياك ولا البر بولس كبير قال ياك حقرات كاين هناك ادبج ماتش يا قدر ما دست ده بيسانه اردوغان ما بيه اوانا بجنشي او هايوانا öl قال yani bütün siyaset tamam. Mesela Türkiye batmış bir ekonomi. Türkiye'de tişkine ama işsizliği biçiye. Evet derken beje dem parti bavca ser kurmanca evet hatta böyle bombalamış ki wan sivil elve wan cami elve tab bombalamış ki insan meten elve kuştan o mala tamaz yek tepki kino tepki joğda seknan diye onlara şu fedit ki vallahi marju fedit ki jibu Filistin tevrar ben ayarlamat ki حتى بدنا كامباني غابت كان بايرة غابت كان جمرة ياردمت كان تدبي قاي إنسان إنسان ما حيوان يا قردش منا يعني تشكي عادة كيس برزورة يا أو إنسان منا خوينا منا إيمانا بري منا خوش كنا تبلونا حتى بمن ضربة سام ببكي ما دمرن إنسان ما دمرن جامي ما بملا مشكن يا تشكي نشد بيدا وياك دين هناك أوش بو فلسطين شوش بو فلسطين أوش بو فلسطين وحتى بري جوشات كان حتى بري جامية وعزاد دن بيج بو فلسطين أو بكش بو فلسطين أو بكن أبغى خواجة نا على قوم دينه نا إيمانه نا تشكيه يا رب أنت عارف بكي أدجوا سجارة شو بايمان بيشكر أس قرمان أنت عارف بكي تماشاً هجا أم في حفتيج لآمد يبون برسو مجرمة لسر شر أنجو إيرشن لسر خاكا هرما كردستاني بيكتين ولاتين آمده دبرسفين خوي كودان دا دست نشان كن كو أو تقص لسر آخا کردستان شر نخوازن و دخواست کنن کو کرد ایدی بگیجن آزادی خو هر وها شنین آمده خلق آمده بانگ لرایا گشتی ل پارتی دزگاه کردان دکن کو یکیتی خو آواکن اولبر وی شر کلسر وانته مشاندن ببنیه کو او ناراضی بونه دجیوی نشان بدن ام وی آوای دگیجن داویا برنامه خو حتی برنامه کادن هر شادو بختوار بینن